بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. سياسي ليرج كبيجة هن جه السفاكي تواضع وركم جسفة تواضع وركم بنوي بهوج مرادك أي أهمي هن احترام كرمائكو تما يلي فيوا نعمتك عليين نوت تما يلي فيوا نعمتك بدلوجي رياء كوجين ekama ufaluge ekama takabburu werigen hure ehem mihunge macca boda wenugatum tawalu werikam siyasi leader naki tawalu weriran jehe baye siyasi leader ge kibege hunnen jehe sife ki wes tawalu werikam ge sifa tawalu werikam ge wara bodati namunata siyasi leader un dakkawa feve egotum wara la masil namunaye Umar bin Abdul Aziz namaka kiunu umawi raskalige kibein feni feve efaharako raskafan innevi birattesakayako wahaka dakkawa innawaniko batti nivve gobbi notawo ege kanikolu huliwa gobbi egote ekan deki wadaigen pei emanik faano amilla fulun tedwe wadaigen ehni ebehi Umar bin Abdul Aziz amilla fulun tedi wadaigen e batti kariyak gos e battige hulukolu rangolu kolle ehindu mehman e biratte himiha dennevi mu'minunge verimiha rasge faane kalege faano amilla fulun dimuge beenmaki ko baheyya timinne karige vidalu inowes timinne gosses ebatti rangol ko dinimu he ehindu vidalu wiki keto ehindu vidalu wi timinne teduwegen die irwes timinne ki ei Umar bin Abdul Aziz adi emri ayirwes timinne ki Umar bin Abdul Aziz ebatti rangol kurumakun timinne ga abura izzatun emme tamfuka bes madwegen nude dannashe Allah ga hadratige emme maam bege bayaki eurenge terein tawalu werikan emme bodumi hay Umar bin Abdul Aziz dekke namunaya wima siyasi leader wes edegen wani siyasi maidanuge we haves boda tawalu werikan ikhtiyar kurun tawalu werikan ge sifa ikhtiyar kogen siyasi maidanuge masak kuram gendew tawalu werikan ki waragina wattarata ege ekulegen wa sife siyasi leader na tawalu werikan ge terein wattarata ke terein muhim wa evvattaraki timage ekwerin nayak nota timaya ek siyasi maidanoge timage ekeringe hagge tawadu veriwum ekerinaki ekge masaka kuramihum ekge ekke jalsata ka ibamihum ekge siyasi harakat ka baywerwamihum ekerinaki siyasi leader na kamyab libnu kam gevies e kamyabi ge fahat ge tibi mihum hadan talage nuan logic ka banje hene kamaki ebeka ek kriege yo heyo kame nota heyo istume nota heyo gulume medikni gennuwan naus hitame ki mihar kandimawa gotaki siyasi leaderunge beenun ta fudumu balama misalaka vote gen tannimu e hisabun den phone wesnuna gane emiheke jawabdariye besnuwane emiheke hal bale besnulane emiheka gulume besnu babwane e hisabun wahaka nimuni ene ki nemmi ehin hadagen nuwal balwa abadues ekirin nayak gulumba banjehen wagutul ibn warkum wahaka westakkan jehen jawabdari wa mas jehen heyo gulume bes baban jehen bunwe man Allah rusul Abu Bakr gafan Madina ge bayan nikmatina bakari kiru fil lawaid biye egotuge batin hunnawani ko muslimunge khalifa werikan Abu Bakr gafan libi wade gati ehindu mi humburam fashay denen Abu Bakr gafan e bay kurige hedde gotaka nikamati innaka bakarin kiru fele nudebane nota bakarin kiru nangawe nudebane nawas ekam vegendiye egotakanno ekam vegendiye Abu Bakr gafan hama kuriyeke egotaka emi hunnatakay wagutu nangawagen bakarin kiru fele wade bumungende ege benmaki ko baydo ege benmaki kurige gulun mimbar kudanu kurun gulun obara gulun bebun
emihunge hitabes datikan nudinu khalifa warikan libi wadegatu bas tawadu warikama abubakar gufanuge ebbes badele nay ehmi siyasi leader quest jeheni efada materi namuna takkay hifan hifaigen kuriyedda siyasi leader ka bani kihinetto siyasi leader ka bani izzat libeni namel libeni bar libeni enage fahatuge eten has bayagti begen masakkagen emi hun kura masakkate natijai note emi hunnan elibe barakun ene bar dinu digen siyasi leader ko barawari ko bani izzat le ko bani mujtama fennani mujtama oge enage wahaka gabul kurawani ehmima siyasi leader ka siyasi maidanu ge kitam kuriyor man libunu kam ge yes ena jehen ena haysiyat danaganna ena haysiyat ke ma adege nikamati rayet ge haysiyat ena libun huriha baraka izzata ka sharaf ka libuni ei ena ge fahte ge ti bayweringe sabun bayweringe baru bayweringe minna masakka ehbima tawalu weriwunge mihunta ke waram muhim tawalu weri umaki ei mu'minunge sifaye Allah subhanahu wa ta'ala wahik rabbani wahfil janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin maana ei mu'minunge terayin kalege faana taba'i mihunna kalege faana fiyaful tirikrovashe ebahi madu maitiro gannashe ehbima siyasi maidanuge kamyab libunu kamga yes e kamyab libumuge macca binako e kierin dukollagin wan tawadu weri wan jehene mihunge haggugay emihunna ihtiram kuran jehene emihunge matta ebbes halegay takabburuwe bodaweri kan dakkagen wan siyasi leader ke emiha ya ek bayweriwa mihunna emihage ekwerinna emihage ekerinna ihtiram kurumaki tawadu weriwumaki ei siyasi maidanuge emihaka itro kamyab libebe kama hadith geve wama tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah azza wa jalla maana emihaka Allah hattake tawadu werikan ikhtiyar kofinama ekam macca Allah subhanahu wa ta'ala emihage darajata matiri kurobbe ehmima ei siyasi leader ka siyasi maidanuge kamyab libebene kama emihage ekerinna emihage baywerinna ihtiram kurun emihunna gulumbade hikurun emihunge hagguge tawadu werikan ikhtiyar kurun ade mihisabun kurokollanam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh